nuaki na narawan memeten nano ayaren kana yai kuna me watangire kan kana ko kita wa memeten nano kita am katikira ya kan kana ko ina nanti ngapo ngayu sa tawran kanya ni smai ko ina narawan ka kakipus ay memeten nano mengen nanyo ne ka ukan na yo ni monaki narawan memeten nano nakana ko te wana meri tan nane yon menteta po ya kaume ayo tatar na ko im jason pupusi enarik nganya pa katapanan narawan ka kakipus te memeten nano nantita yayo ngayari uringa kuna mara kona kana koi ako na handi ki para ne po na ko na tswara inanon tinga po ngay Sipate Evangelio ni kameyu Nakuyatani pure ni bene ya nakungai tewe Maraba kete mate ya iriko Nati pukini Yesu Nasipate Evangelio ni kameyu Nakuyatani pure ni pene ya nakungai tewea Maraba kete mate ya iriko Ayo ngai te we meka to
Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too. While he's calling you. Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do
Tepi mene mea ora ngai te menes I muin te awa wanua. Ie ngan te wana te meme te neno e kawas te tai iu o na kataurawa kunana. Ia kana kuana. Mea ngea nane imane I kana ko te meme te neno re kawas ina non te live te tai iei. Na kana koma te wana kunau. Reng meme te nena pena no iei. Men te kuna ra waspasa nengorai o kauringira ba. Puna kia kaupaira. Ngana siro I kiki o nora me ngara. O sina puna kina pe wota te pai te wana te o na pe ai. Na kon te tapu harei. Me te pai harang kawak te songora pa. Nge sepungi aki. O sepungi sinako na kia neve te pai as uosa. Pasai ko sinako to iei ni rara ke to. Simananga me te wana te meipi ni kora. Ke to so sinako neve sine tapiara. Ke e taku te sirakin te ngapong hei. Iara kamaki tapia ni kami. O to ngai ai o bukina. E bukina pa nge sepunu pungi ko sepunu sinako neve na kia te tapia ke to. Ake te pai te wana e toka yoanda patara. O ananunang kane. Sina mengo kina konave na kia takaupai a sina uosa. Me sina sinora mi ngara jokin te tai o noria te muenga muante te mero o te rangi ne kakukurai. Aiare men te kunane o sina reisa na hori ngane ni kauaia me kunane yere nei toli paten. E ta kona te aka inanan mane venu kunana. Payangean ke kuponna ke kaupai mangkana ko taku pa ko yango ia pa enare ke irom o ena punu kona ande ke irom. Aiare sina kameo rangan me sina anara irana ni kiribesi iron te ware irate. Sina ongora yang kan nera ira ni kiribes de tai au kantani ka pena kona ande kina ko ira ta kauring kana sta ko ba sipia kurewa ke to aki arora o sabun te taka taka na ben ka ngai sa kona ba sa kire ire sa kona ronia na sira sina ka ungara de nga po ngai kunan te te ire ni toli paten ina ngani ta kandani ngare sipuni kona ni ko roi pa ni ka pen pana reke kana ye na no na ko ye Ko antai ke king ina no diriki ai ka pakana ko riki rake unko apatete ngai memo mosini kunikai ina no te po sanganaki yuringa pasina we posi awe kamene nai moi mosini kunikai na kaya nako aya sani kore kore aki nakiana upaini kameriri paponta inte mai toro toro osina uwe sui pekeke mena nonantangira na koyu eriki bao kose kiri meta meta kakatonga na nowi ai kisusu oe karakina de rongo rongo mente pai para rongo rongo na kosio te pa kiri meta meta oe taku sayo iriana te keroi me te kukurei nenga ingana no unikani paina ke kakapaya sinau au kose kiri meta meta karoi sinau ipukiu karoi meni moi mosini kunikai o ngai rang kakasiai ingenge ke armane nasime uroi narora se kiri meta meta karoi esina uipukiu apono pono taki au kawera ke me u kawe kiri panga panga au ko se kiri meta meta ki kapesi na kondire ki eru ko ingare kinaki none au ke kamene na inaro na ko se kiri meta meta karoi esina uipukiu o ia kiroi metata bangairo simeuroi suangi aron sinau pena tangirangi susu ate karaki ere karakina ina nonna na taini susu pau kose kiri meta meta e metiroi na koni kunikaia ati meto Karoi esina uipu
pukil, onsi pukil. Ora taingai ua puiroi de minis imin te awa wanua. Awa yung kanya te wana rame meten nano ria kosi nanon te live nte tahi ayo. Etaku te akan te me meten nano ayo. Maori, can you play song request for our youth leaders across Kiribati and our young people? If you can play the song, go forward. Saka Maori ngane te rubuaka na day te we written men te tapare koranira me yei. Awa ke takanga nakatanga kuna maro katangiria ipukia kai namron dikira kera wakatikiro ye nanon te ngapo ngai. Awa yung kan te kuna go forward ara katangiria pana iria nam katikiro kam ne beren dikiro kai ndron dikira ke tane kai iri. O tenan ya karesa ne gaben me mi ron dikira ke nanon te meron te ngapo ngai.
Ai wapi mene mea oroa ngai di mene simin te o anua. Na nakaparapuro na kon di memete nano e muan toka e kieba nkei muan ka uka au page o ia pun ko asana bangkanya te muan memete nano. Are I muan ka na kwanta e yo. Menke ia mga kiri ai muina e se poko asanganya yo ia nano na ria I muan na ko e te wana na kana kwanta ai me to ye ta ka ngan na to onde kere ke me meun te internet na ia tapo na kai ki to atera ia ki kwa wa ia me nge nane ki to e misa utara me nge nane na kana ko ngane te me mete nano ia tapo te akana me oro ni me mete nano ia pupusi ko me ko katanga te kuna re tamera re karawa me ria kind pace pasina karina angira I main araura kita kataka te pongai korapa ia ka me ora ngane re ia tia po te pa ki men am tapo I tanda ke me kana kana rona pa ko swai ki tanda ko ami ura kita kata ngante yon te yare nakatua ka ura kini am takata kai kan au kan tari nga bakam na ngana kita kora tia indo at pumping ina nenta meron te ngapong ai ntiaro ba ana mo mi beagin takata ka ngayaron te bekan to te beagin kimpi ai hare takata kira na ko mi na nenta ngapong ai takan tari nga pa kuna maro ko rineya ina ngani ringa mi te kora te kora me karawa o te merong ina no spangami
sigo, 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 aswara. Ye na panganye kanwan nara memetenda no to wanari kina no nara page detaye yo. Eta kuta kana. Meuru ni memetenda no atan memetenda no tinga po ngai. Punta katikira na ko mini kapian te po ngai. Ya kirian nan tiana ne baya sanna ko kuna ware. Katse mayangau. Kamrapa kam ne penen te kiroi. Sekarang angkanya tu wajah tiri nana katikiroi na ko irang airan kapian tan memetenda no ongai tan ngora yo no operated from 89. Ya kuawasa kawata am dia kan kanjen katikiroi ya nyana penen je tikiroi to korak ya ke komane veye na nanti ngapo ngai. Asna penen na penen tikiroi dari kia katikiroi na penen gue mekan. Kaya ki angkanya kuna nare ena irian no ya irian angkanya no kuna ue to wana yo memetenda penen no to kuna yo na katang angkanya penen iriana. Te memetenda no ina nanti ngapo ngai. These pieces, broken and scattered, mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken, have been set free, have been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found, was
Oi pun si wabi meten wari ki te minisa ya mga po tia waruaiwa. Te tai eres na mga musra ya ingkanya ni kanuan na raho ni me meten nano. Me ngia nanyo ya ina pete wana te me meten nano rea kwasan te tai ya. Me uri me meten nano te ngapo ngai. Yesu ta kapen na pe ne arona. Ngana kokonane katanga pasina karina angin nasira as senteis. Payangan deke tokani ka irona. Nakain na naus yon nampo apa irik korapa a te kerai. O ia ka meura ngane te sa katekerai te tai yo sa muera ye yera. O kuna mara kwatangire Yesu ta kapen na pe ne arona. Saka wata ringande banam katekerai na kon nasim senteis inanonte ngapo ngayo. Me kain betana yon nampo apa irik. O takandane nga pa kuna mara korine ya nangani yarik ngane te toto kanikai te kukurei. O te merurung inanon ta meron ta ngayon ni kahit aray spangaya ayaw akin ni kapena kaya na nako iyay. Tikira hindi may ganda yung kuya na pero na katangang kanda te kunare korineya. Yesu pundaw kapin at panerona. Coffee in my favorite cup, sunlight on the windowsill,
Kid shoes by the front door, bills stacked on the table still. I've stumbled, I've worried, chased what never understood. So I bow my head this morning. Lord, I hope this day is good. Lord, I hope this day is good. I've done the best I could. I'm standing where I've always stood, trusting like a child would. I don't need a mansion, just a heart that's understood. Take my hand and guide me. Lord, I hope this day is good. Some days I get stubborn, talk more than I ever pray, run ahead of mercy, and I come crawling back this way. You know every secret, every if I only could, but you love me in my weakness. So Lord, I hope this day is good. Lord, I hope this day is good. I've done the best I could. I'm standing where I've always stood, trusting like a child would. I don't need a mansion, just a heart that's understood. Take my hand and guide me. Lord, I hope this day is good. If the rain starts falling, oh, I'll praise you. If the sky turns gray above, I will still be singing, 'cause you never failed my love. Lord, I hope this day is good. I've done the best I could. I'm standing where I've always stood, trusting like a child would. I don't need a mansion, just a heart that's understood. Hold me like you said you would. Lord, I hope this day is good. Au kantaninga patinga po ngayo te pong takabenen te mero. Yesan karawa te peu tirari nakantaninga ya. Au kantaninga pa onanga na inebe te pong jeswa monte te mero. Me kwa wa inano ni mehora nte petai. Amai siri kara ta inte ete. Nte hakini pe ka sakiri ya inte hakina. Antu kinte tai wa konan usira rakakara ke kanya na koni kahanganga. Pa harin nako. Tai yani kevi kwa konte nani meroro wa kan. Ngayari sinakapesari kara ta inte taro. Nakon sinakapesari kara ta ini kakaraki. Mente kunane. Ya karo koirang kanya naratai. Ay si japi me awar ki minis mangkai ya poro ay tiawa ruwa. Ngayari monta kawa kira pata kauring inanon manaventianan. Inanon te ngapo ngayo are kauring ira ba. Sinakamay tari kara ta ini intataro. Nakon na may siri kara ta ini kakaraki. Ntiaro pas na nori arapong ni kabene. Pabenen tamero mayroon cheswa. Ntita yung kanya sina kay nako ya kain de umlan singas. O sina ungraya kina te akan
tiane ayo tia ki bukin te pai para. A ko ante betai yo sak mandano te pai para. Sa kona ni kapiani aratai nuare kia. Me te noro ina nante tai ayo. Te poke aka ngai apuni me ngai ngai yo. Ai puna ke aka nuare kia. Me te usu ayo e te me toa. Nora ki o anuara ka ki o ante tai pora te poke ai. Ante kin te tai. O ngai atai e papun te poke ta kapiani te mero. O pun te poke nebe. E riai pe ana riai nua warakaki. There's a family Bible on the table. Its pages torn and hard to read, but the family Bible on the table will ever be my key to memory. At the close of day, when work was over, and when the evening was done, Dad would read to us from the family Bible, and we count our many blessings one by one. I can see us sitting round the table, when from the family Bible Dad would read. I can hear my mother softly singing, Rock of Ages, left for me. This old world of ours is full of trouble. This old world would also better be if we find more Bibles on the table, and Mother singing Rock of Ages left for me. I can see us sitting round the table, when from the family Bible Dad would read. I can hear my mother softly singing, Rock of Ages, left for me. A woman in the Bible days, her last meal almost gone. But God sent Elijah to make his word known. He said, Woman, don't you worry, for God sent me today. And before you even asked him, help was on the way. Just hold on a little longer, help is
Help won't help tomorrow if you give up today. Just hold on a little longer. Help is on the way. Troubles of this life come by and burdens get you down. You think no one is listening, you think no one's around. Just remember what his word says. Trust him and obey. Keep your eyes toward the heavens, 'cause help is on the way. Just hold on a little longer. Help is on the way. A brighter day is coming for those who believe and pray. Help won't help tomorrow if you give up today. Just hold on a little longer. Help is on the way. Help won't help tomorrow if you give up today. Just hold on a little longer. Help is on the way. Kauringira mana binti anene sinagi barandano cerahde bayare spusi osta darwakinna teiskab o tau warik o teika parananum pabuokam ane naroko detaya veko mente kunani ria ironde wardo losen makande quicksilver akaro ira narata yesi ono warik de minisa porai java ruaiwa mengena di sangora spendi medara bangane sukira rikim o inanante ngapo ngai manya na toto kara memetenano o nakauringo ti sangora sa tayo ba yon tarawa ikayo yarang hindi pa tetapo tayo punsire kena benden na mouse awa kya na ayare uringa stangira takaperan sila kini miyangara kinano miyangara stangira pa na yay arokara iga tenan vegetables o tenan fruits pa na konandi ba meuraya rausu ayare di ngabo ngayon nakauringo ngaya ko konana pa nununi kinano tenan patero Oni kareke ito kaya kira ini ya kaya na meto ato una konani kasini yai am batero ay kan kuni kata kapis yai kuni kariki am ka parents ba ikara oi nanon na bete back in rice ko korana pa ngandi ni katuro back in rice kito dinan back in burawa kanwai ni kanan na rokam ko korana pa ni kanwai yai kan nuni ka yai kanam to te sweet potato ke te kumara o amai seri karon na raunun ke asena konan kan haruna pa yapon nang pa de space sa kabungan na inganya tenahan ni patro ibukin na raw nunik kana ko pun karaw yo miyangam enarik inganya pati miyang roro si soy na bangay ra karaw ya mangkay sa tayan tayo bangay skonan karaw ya kay sina karaw ya sina nunik tenahan ni patro ra tenahan wuwan dita o ngande ki ya ra kabis kera ka parents me ingena ni sangora ibun siya wari ki minis sa poroy ya warwe wari sina musraw ya menara awa ni memeten nano o kay ka nga kya mo ang kandiran memeten nano ikakawas ni tayay ona kana kwaringane te wana te kuna erang meme tena pena no yeme kai cer pena kona na pen kanyen digi ba kauta ni metara ina non te ngapo ngai sina kana ko kanje kuna ta kute kana chento shefet ako kana koringwe ba te sakairi ke to te metan ngwe ke te menasa ke to deposit ina non te tabo no makuri to wana sipia me wakina tenano rinano ne yaro ne te sakawa kin sibu ati meto na pen nano rinano on tangirira inano ni meuran kapen.
shepherd, do not leave me. I need your eye to find my way. Gentle shepherd, do not leave me. I need your feet that I may never stray. In your pasture there is manna for my hungry, thirsty soul. There is refuge and tender mercy. There is love like I have never known. If I wander from your pasture, Lord, bring me back into the fold. Gentle shepherd, great provider for everything dear to my soul. In your pasture there is manna for my hungry, thirsty soul. There is refuge and tender mercy. There is love like I have never known. There is refuge and tender mercy. There is love like I have never known. Ai pun si wawari ki te minisa e pōrai te awaruaiwa. Ngai renta i yung kanya nangane ko kapenenda urinere men nam studio me kai bukin te meron te ngā po ngai. O au kantani nga pa te kuna are ia kana ko pa kapenenda ra. Ara wowe na nun te awan me mete tanu te iyo e na kona arikin diki pa kautani metara o ngana kira riki te merurung ina nun te ngai na semena ia inta iai. Mengen nane o Yesu tawa beo pasina kainang kanya kanuan na rawan me mete tanu iai. Tara na estivo iai ta kangana konti anan he yo tera te pai aring kaina ko iai me. Nakakayo ni mina o yari kina banganya ba. Kainakin arawan kakagiposa iti memeten nanan tayo iai.
don't worry about the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside him, for he knows what lies ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I like it country, y'all. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter, and every cloud is silver lined. Where the sun is always shining, there no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Anything about tomorrow, I don't see. Ja karina per mus kuna rani mengen nane o sa mga sipanorang kanya te wana de memeten nano o kan sina nora taina bangana e pondoko di mui tarane e late sto tana ro kona to ni ka pe agina na kome yo to ya karina kanya ni pe ka waina ye ke me engen nane o sina pusmaya ni kana ko ina nante tai ai o kuna na re tangiria sina katauraya o kana runa ba e tauraya sa kana ko na pe kanya tiane ne yo me me taku te agante te me meten nano ayo me orin te ngapong ayo te me meten nano ata yo ka te kuna re we had the people me ron te ware pap kaliso pai pun wo wan be are ngapong ayo me nara studio e pun ira kim me kai kora pa te kerai am ngai na ayo saka me orang ande te unai ne ron ira te ngapong ayo ke ne yene te ta ke men nana studio ira kira na me kai ta kandani ngapa kuna mar ko ne ya ena ngana ko rikin gane te kukurei te baby ena ragin kukurei na pe on me ore rei ni mana ventiana ne re kwasan de ne ya pa ngaira te bota na ameta ade na rikin gane ba irian na me meten nano om ka te kerai na nte ngapo ngai sna benen te kerai o hai pun kai na na panganya me meten nano na nte ngai na yo ana me meten nano ne yene te take Every one of us
And it's not about who's wrong or right. We are the people God has called us in this hour to be a shining light throughout the darkest night. We are the people, and the way we make a change is only by the way we live our lives. We are the people of the light. We were never meant to carry all of the burden. We can never force a change in a world that goes its way. But if we open up to the power of His Spirit, then the mountains will move and the glory of God will shine through. We are the people God has called us in this hour to be a shining light throughout the darkest night. We are the people, and the way we make a change is only by the way we live our lives. We are His hands of mercy. We are His words of peace. We are His heart of compassion and forgiveness. Only in Christ we meet their need. We are the people God has called us in this hour to be a shining light throughout the darkest night. We are the people, and the way we make a change is only by the way we live our lives. We are the people of the Ahora ingay tibi meto wana radyo minisi minti awar wewa. Awa yung kanya teres ng mga timeto ang daytana ko uwam inanon nara kay nga pong mangkwenda yus na mga ginarawan nagagpusa rin memeten na no. Ntiyawa tibi me uwa ni karakwa mga tiyawa tawan. Kura paring gwero kasando anire na ntiyawan memeten na nun tayay. Gwero kong oray rin kinam radios na timeto ang sukumiyang ko inanon tayo nga po ngayo. Ora kanda ni nga pahanin kong ora agis ka na ko ina ko iwan ako na hindi kipato kapipitiyakim ka na rin na payay tirawawat ako to anak yay. Kita kakukurayam de kinanun tanga inay. Mengen nanya sinabi ng tekiroy, hasna timeto daytana ko kanuan